Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Parwi Gadang. Kembali lagi bersama Parwi Gadang. Kita nih mau makan nih. Lapar ya? Lapar banget. Nih kita belum makan hari ini. Hari hujan mulu. Nah, kali ini kita lagi posisinya tuh lagi di dekat Pelabuhan Muaro. Tuh, belakang kita tuh ada Pelabuhan Muaro. Yang mau ke Mentawai nih, di sini lokasinya nih. Yang mau ke Mentawai bisa naik dari sini nih. Ini pelabuhannya banget nih. Nah, ini kita bakal makan di sini nih. Ini namanya Rumah Makan Roni. Persis di Batangharo nama daerahnya. Ini Pelabuhan Muaro. Yang mau ke Mentawai bisa ini rumah makannya. Yuk, langsung yuk. Ini kita datang jam 5. Lauknya apakah masih ada? Nggak tahu apa enggak. Oke. Nah, ada foto Chef Anengka, berarti Chef Anengka udah pernah makan di sini nih. Nasib ya kalau datang udah kesorean, sambal lauknya udah banyak yang habis. Terutama nih rendang incaran kita juga udah habis nih, tinggal yang gini-ginian doang. Tapi oke lah, tetap enak kayaknya. Jadi di sini selain rendang, dendengnya juga enak di sini, dendeng. Terus gulai babatnya juga mantap di sini. Jadi kita pesen itu. Kalau makan dari sini bisa kelihatan nih, ada kapal walaupun nah karena rendangnya habis, nih kita pesennya ini doang, ada and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. sayang banget nih kita nggak dapetin rendangnya. Untuk ikan bakarnya sih standar-standar aja sih. Nah kalau istriku tuh dia mesen pakai dendengnya dendeng lambo.
Dendengnya itu dendeng diasapin, jadi ada smoky gitu di dendengnya. Si bini kalau makan, kalau ada tempat itu ada ayam bumbu, dia pasti minta bumbu ayamnya gitu. Tuh lihat itu, dendengnya empuk banget tuh, gampang banget tuh. Masya Allah. Nih tadi aku minta dikit dendengnya, enak banget serius. Tadi dia tuh dendengnya smoky, tipikal kita banget nih. Kalau kita kurang suka dendeng kering, kita suka dendeng lambok, terus di smoky gitu, diasap gitu. Ini mantap banget. Pokoknya nih babat bada best, nggak ada ambeknya, pokoknya mantap banget, serius. Deh, habis. Saking lamanya makan, nah lupa direkam kan. Badaso. Nah. Apa nggak dapat rendang sini? Enak. Obatnya enak, yang lumayan. Nah, jadi gimana yang? Badaso. Enak. Enak ya, lumayan ya. Jadi lokasinya itu nggak jauh loh dari derbaga yang mau ke Mentawai. Terus nih ada juga nih tempat penjualan ikan. Nah, lokasinya itu di dekat sini. Nih lokasinya nih. Oke, terima kasih teman-teman udah nontonin video ini. Jangan lupa di komen kalau ada yang butuh di komen. Jangan lupa di like kalau kamu suka video ini. Terus di share ke teman-teman biar tahu apa itu video-video di channel Parik Gadang. Oke, jangan lupa di subscribe, di follow Instagram kita atau di follow TikTok kita Parik Gadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.